School Saint Xavier New Knoxton, matangasi ka Patrick Urisam Arjar Sau, kalapan ko no ya gajeng rakhe ya ka Silver Jubilee ne ka Jubilee rupa, daga papenlong ya ka jalam jenyalang ka ba ifu yang ba haperlau jaga school, ka boleh donlang Bishop jaga Knoxton, o Reverend Father Wilbert Marwin, nang tau principal jaga school, Father Ronaldus Lingdo, nak ta le donlang ru kikmi kikpa, kiwipat kinengram jaga school, Kentup ru yau MLA MDC joka Knoxton ubak Gabriel Walang, MDC joka mau Korwat ubak Kanes Sosyang, MLA Barim joka Knoxton ubak Macmillan Bersert ke officer negatan puli putih, bat kiwi dia kiwi syong perskailam, ikan kesegi, wan penpu penpiang ikan dikejek penhap perda, ya kejeng rakhi jubili rupa jongkan di skol. Laban kerewang ni bayi ikan di skol laseng, hak senem saya kendai sepak kendai po kendai. Naluk dinong sex school naluk ano mo kiyong ba there wait for the right time at the right time nadaray ka jingin majui kamudon the right time karantan kapo bagin siya kita kapo pagkain ko ng kamya kapo bahane ino di principal fair kim jubo the right time dino bigay kim jubo the right time kamudon nare ishimbe kapo baki peran kamya kapo dago pemahaya bi dihat di barat itu, tapi nak lawai nak antara monster, tapi nak lawai nak antara jaga mulai itu. Asal si kita nak kita nak antara dihat di barat itu. Kajinjak kajubi, bagi boys kakom, kada kita kam, yang ka positive mindset kajubi. Borang lagi kena kajubi kim julong ya ka positive mindset. Agar orang nanjop ya kan orang macam Kathon. Baru-baru dibuat ia singar tertiar. Dibuat ia kathon, tapi dibuat rangkat singar tertiar. Kalau pinjat cepat, jadbet rangkat singar tertiar. Buat tiar. Dan teknik apa, dan dinamikai dan tersani. Bagi jadbet, hal kathon tu bagi berbanyak. Bagi kata kathon bersepi. Rangkat singar, bagi singar hau play. Bagi ayah pi kebawa mesin. Video bet yang usah rangkat singar bersepi. Bagaimana bagi hak ibarat itu inangni na posko. Ken sap kentiu ya kenika Saint Xavier School. Nasko menong ba kongo ang ba padal mandan. Bon diken ba Saint Xavier kenika ka school ba kababuna. Hare na bi kalong kababuna ka ndai ka jumna ha fees. Kau ay mati ikna itu ni bedok. Iba yo wan ha kenika school. Lalu school fees kalaran sangat nomor Miki pagi ini dalam apa apa pasku ini. Kaji lok orang sirkai dalam ini semua. Dalam mungkin semua dalam ayat. Jadi kena kurang lah serius bis. Dari ngaturai kan sitom. Berubah di sini. Tengah kerana semua ini kan sekolah. Pada ini trainer kan tapi. Bagi Allah berhenti. Ya kena katong katanya. Jihad kibaran di sini. Bagi miki pagi ini bernalak berlepas. Nak benda kaiman kesalahan bersumi. Kalau nak berkeran sistem, ada yang tahu di sebuah sasi sihir, itu mikpa, batok yang terek di bawah tiga jam berhenti ya di sekolah. Kalau terek nak tahu berkusuk, kalau terek nak tahu berhenti, jadi kena di bawah hal kebentar bahwa bon ini lima bancer. Nangis bagi dia ibarat
Kita ni sebut kita kai kita lah kalau pada orang kata himipa ba tuju kemana way na kita mati tu. Dekat semua dia dengan buat nanti kau boleh usah mempelai iway.